Nongeye kubasuhuza abakunzi mukurikiye The Joe TV. Nk'uko mwese mwagiye mubidusaba nyuma yo gukora iriya video y'ukuntu twaberetse ukuntu umuntu yumviriza undi kuri telefone. Ngira ngo murabizi cyane cyane bikunda kuba nko utabizi ugasanga umuntu yafashe telefone yawe ashobora kuyigutira bisanzwe yarangiza agashyiramo kode ubundi wajya uvuga akajya yumviriza ibintu uvuga kuri telefone. Dore yuko we babumviriza ntago uba ubizi gusa we biba bimugeraho. Muri urwo rwego rero nk'uko benshi mwagiye mubidusaba tugiye kubereka muri iyi video ukuntu ushobora kumenya umuntu ukumviriza, tumenye n'ukuntu ugomba kubikuramo. Ariko nimba ushobora kuba waracikanywe n'iyo video wayireba iri kuri iyi channel ukamenya ukuntu ugomba, niba ushaka kumviriza umuntu ukuntu wabigenza. Gusa sicyo izi kode ziba zaragiriyeho kugira ngo zifashe cyane cyane abantu mukora muri business. Urugero, hari igihe uba business yawe warashyizeho nimero ku cyapa cya business yawe yuko abakiriya bashobora kugushaka kuri iyo nimero. Rero hari igihe abakiriya bagushaka bakakubura. Muri urwo rwego rero hari igihe uba warafashe iyo nimero yawe ukayihuza wenda n'iyundi muntu uba kuri ako kazi kawe nka manager cyangwa undi mukozi wawe wizera. Mu gihe umukiriya guhamagaye akakubura ya telefone yawe, umukiriya atarabimenya igihe ari kuguhamagara, ni ukuvuga ngo iyo aguhamagaye we ntago amenya uko byagenze. Gusa iyo wowe utabishaka ko uhita ufata umukiriya ako kanya kuri telefone ngo muganire, cyangwa se iyo uri bize nimero y'umukiriya ihita isimbuka igakomeza igahamagara wa mukozi wawe, gusa umukiriya ntabwo abimenye. Rero urumva ko iyo video nayo yari ingenzi, ndetse ni nicyo ibyo bintu byagiriweho. Ntabwo byagiriweho kugira ngo umuntu yumvirize undi kuri telefone gusa. Nk'uko mubizi abantu bakoresha ibintu mu buryo butari bwo. Ni muri urwo rwego bifashisha ubwo buryo buba bwarashyizweho n'amakampani menshi, yaba Samsung, Tecno, Itel, Sony, Apple. Ibyo byose babishyira muri telefone yabo kugira ngo bifashe abantu bazagura telefone zabo bazi gukoresha iryo koranabuhanga. Rero ugasanga abantu babikoresha mu buryo butari bwiza. Rero niba ufite impungenge cyangwa se wumva ushaka nawe kumenya ukuntu babikoresha bakumviriza abantu kuri telefone, cyangwa se bagakoresha ubwo buryo bwo kugira ngo niba udashaka ko umuntu aguhamagara ukaba ushaka ko naguhamagara yitabwa n'undi muntu, wareba iyo video iri kuri iyi channel rwose ukamenya amakuru. Reka rero tujye ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi. Ingingo nyamukuru y'uyu munsi nk'uko twabivuze, tugiye kumenya ni gute ushobora kumenya ko bakumviriza kuri telefone, cyangwa se bibaye ari byo ni gute ugomba guhagarika buri muntu wese uri kukumviriza kuri telefone. Ni muri urwo rwego rero ngiye kubereka kode ugomba gukanda kugira ngo umenye ukumviriza kuri telefone, ndetse umenye n'ukuntu ugomba kubikuramo. Hari igihe uca muri kode, hari n'igihe uca muri setting. Gusa mu rwego rwo kugira ngo bitabavuna, bitabafata n'umwanya munini cyangwa igihe kinini cyo gutekereza, reka dukoreshe uburyo bw'amakode kugira ngo bihite bivamo vuba vuba. Ndizera ko ari byo biraba biboroheye. Mureke rero dutangire. Reka rero tujye kuri kode ya mbere. Iyi kode iraza gukora haba muri MTN cyangwa se muri Itel. Kode ya mbere ikintu irabanza kukwereka, irabanza ikwereke ngo niba bakumviriza. Hari igihe ushobora gusanga wenda batakumviriza tu. Rero urabanza ukoresha iyi kode ya mbere umenye nimba izo code cyangwa se izo setting hari umuntu wazishyize muri telefone yawe. Ikindi kintu cya kabiri irabanza kukwereka, irabanza ikwereke ngo ninde ukumviriza. Ushobora no gusanga atari umuntu umwe, hari abantu barenze umwe. Rero ibyo nabyo urabanza ubimenye. Niba ushaka kubimenya urabanza ubimenye, urashyiramo iyi kode ya mbere umenye ngo ni bandi. Ikindi cya gatatu, iragufasha ikwereka uburyo bakoresha. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu akoresha avuga ati njye menya nimba telefone ye iri bize, nimba itariho, hari abamuhamagaye telefone itariho mbimenye. Ubwo bwose ni uburyo bakoresha. Iyi kode ya mbere irakwereka ngo ni iki kiri active, ni iki bashyizemo, ni iki gisetinzeho, ni iki umuntu ashaka kukumenyaho. Dore iyo kode rero ngo ni iyihe. Iyo kode ni iyi ngiyi ikurikira. Urakanda akanyenyeri urwego kabiri
rimwe urwego, hanyuma ukande yes. Ni ukuvuga ngo uraza kubikora kuri MTN, wongere uze no kongera kubikora kuri Itel cyangwa se undi murongo wose ukoresha. Reka rero tujye kuri kode ya kabiri. Iyi kode niyo y'ingenzi ubundi yo kubikuramo byose. Iyo ikintu cya mbere iri bukuremo, irabanza ikuremo iyo fone yawe iriho. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu agira hari amakuru amenya niyo fone yawe iriho. Ni ukuvuga ngo umurongo yashyizeho ko yumviriza uriho, nyine telefone yawe iri kuri network, cyangwa se iyo fone itariho, akavuga ati niba fone itariho akaba yaramuhamagaye mbyitabe. Ubu rero ni uburyo bwo kubikuramo. Ikindi kintu cya gatatu iyi kode irakuramo iyo uri kuvugira kuri fone, bya bindi byo kumviriza. Ni ukuvuga ngo iyi kode ya kabiri ariyo y'ingenzi, yo irakuramo ibintu byose bijyanye no kumviriza no kumvirizwa amakuru yose, ku buryo fone yawe cyangwa se umutekano wawe rwose uba wizeye, ndetse wanayibika n'ahantu ukajya uyikoresha rimwe na rimwe igihe cyose uyikeneye. Iyo kode rero ni iyihe? Iyo kode ni iyi ngiyi ikurikira: urakanda urwego 002 urwego, hanyuma ubikore nk'uko twabigenje muri ya kode ya mbere. Yaba Airtel, yaba MTN, byose birakora.